I evo nas nakon dužeg vremena, danas pričamo o fudbalskoj simulaciji poznatijoj kao PES, odnosno Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer je serijal japanskog proizvođača Konami za status najpopularnije i najprodavanije fudbalske simulacije, bori se sa serijalom FIFA, američkog proizvođača EA Sports. 2001. je izašao prvi deo ovog serijala i to samo za PlayStation i PlayStation 2 i ujedno je to bio naslednik serijala International Superstar Soccera i zadnje igre u tom serijalu. Kao ni u prvom Pro Evolution Socceru, tako ni u drugom delu nisu licencirana imena svih igrača, pa je na primjer Davor Šuker Soccer, a Zvonimir Boban Buban. Svake godine princip gameplaya ostajao isti, grafika je bila sve bolja i bolja, dok je čuveni PS6 ostavio sve na kolenima svojim mogućnostima i fantastičnom grafikom za to vreme. – 2007., 2008. kao i 2009. nisu ostavljali dubok trag na fudbalsku simulaciju sve do PES-a 2010, od kojeg sledi nagli pad ove fudbalske simulacije i gde FIFA uzima primat u odnosu na PES. To bi bilo ukratko u ovom serijalu, nadamo se da ste uživali baš kao i mi, do sljedećeg viđenja. Uživajte!